A ber, zertarako dau presidentea, Elizegi. Eta administratzailea. Presidentea, komunidadeko presidentea, zu izan zara. Ni izan nahi. Ni izan Zuek ere bai. Presidente de Portal y de la Comunidad. Miguel Elizegi. Increíble. Miguel. Miguel. Ez, Don Donostin Miguel. bizi nintzen. Don Miguel. Don, oso ongi. Beira, Donostin tokatu zitzaidan. Portaleko presidente izatea. Bakizu zemat bilera izaten dira. Ba, pim, pum, pam, pam. Eta beti bat izaten da el toca huevos. Beti denatan gainea, karo, mutil zarra, ez dakize, jubilatua, eta beti izaten da. Eta behin esan zidan, eta berak nahizun, horaxe bilera hartan. Hay que poner una planta grande en la entrada. Nada, hay que poner una planta grande. Eta kaso imar, bestera, pero si no hay tanto sitio, Manuel, que no hay tanto sitio, que sí que hay que poner. Bueno, ni joan nintzen, erosin landare hori, jarri nun. Urrengo egunean, etorri zan etxera, nik kriston bronka, timbra yo, ¿qué pasa, Manuel? ¡Qué planta más bonita! ¡Qué planta! Oye, Miquel, me quiero hacer una cosa, un favor. Pon un cartel abajo. Y de esta planta se hace cargo Manuel. Le voy a hacer cargo yo. Jardinerua. Le gustaban aspertua tipoa. Ni urrengo gunean, Jon, ni hasi nagoela pentsatzen da. Ingo aldi da, inbarrit. Horra, utziko zapaken. Joan, jarri nun, titata. Berak bere ura, txitsi bere gauzak, tita. Osongi. Eta gaur pasa dira 10 urte guandik bera jarraitzen du, eta guandik ez diote zan, landare hori plastikoz. Benetan, Manuel, de plastiko, eta nire zer esan, jodete. Ze pelma tipoa. Ikusi mazen hon. Ai, ama, Manuel! Benetan. Esan dut zuen, ze onda, ze erra daukadan planta, ze erra daukadan landaria. Planta bit eta dena botatzen txona, txu, toma.